Te stvari iz kontejnera u jedan kamion bacaju. Da ti se jedno gdje staviš. Da. A u Norveškoj je drugačije, jel' tak, Anton? Nije Šimunđe. Opravo kosa, prije. Dobro, kako ti da znaš? Ne znam da... Dečko, Puj. Da. Pazi ovo sad. O, šta je ovo? Stiropor. Ninja krajišnici. Parararara. To neko igrao bejsbol. Ne, basketbol. Neko ide, neko to... vidiš uze nove, malo prije kupi. Ne znam, snima Deda Mardarone, to snima. Nemo šta. A, tu nema nikog. Nema tamo. Kako si ti, sad ti sniš. Tu nam je Nikolica, Prikolica. Nemo šta ključi. Šta je to? Dobro, ti ćeš sa početka. What the fuck?